Allah. Avdi Augustinjam postacé. Dovaya jitutete ukabuline amare misafire sero. Oruci te barakere lesro bereketi lesro shukaripa. Ema Allah ukabulin leseri dova koja so kerjala mange temire keresi. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hesru rahatlaku, Allah hesru bereketu luprotu mene minčala tovel upromende. Hamde Allah hese subhana wa ta'ala baš u svako lesero blagodati. Salavatem selam amare magle peygamberese. Amare magle habibese. Amare magle resulese Muhammedese sallallahu aleyhi wa sallam. Овен са сте башо коментарија. Овен са сте башо шуже поруке кола со пишинено манге. Ту менинен задоволно тарока насихати ма бисре. Кедака керен дова ту менге тумаре мангленге. Спомнен тегани манда мире да фамилија тумаре дова. Аллахи тара келту мен иншалла. Avde продолжинаја дружина мене хуријанца. Ко прошло дерси кергам лафи таре Абу Бекар, таре Омери, таре Османи, сарсо и забележиме ке класична литература, ко веродостојно предае, сајри олингетано бекиме хурија. Авде исто маглумту потребинав акава дело, коте исто какера не саве сахабенге, не се манушенге, кола распучлепе баша хурие, мо Аллахи субхана ва таала дингален да Аллах хурие. Али пред теджавко не савера сахабија, манглум ту спорединав хари, пошто пакева деке мушенгро калби хари правиола колкала теме, меѓутоа меѓувленгро калби хари стегинипе. Ема гатек сарек мотивација оленгек интересно слушката ро Ресули саллаллаху алейхи ве селем, када вела ко пекамбери алейхи селам и Уму Селема. А вела и Уму Селеме ко Ресули саллаллаху алейхи ве селем им пучелале. Ото Аллах есру посланико. И сима нешто те пучавту да Аллах есре лафија. Па те објаснилен манге. Вакерел хајде. Ушали Уму Селема те вакерел сум ангела Аллахи те вакерел ке распомнила ко Корани е молесте ко вел вакери хурие баре крупна ја кенгере. Керел пелафи тари сурету вакија. Обишудујто. О Ресули саллаллаху алейхи ве селем ка вакери о Аллах ке распоринила крупна хурие баре а кенгере мангелате вакерел дека о хурие сен баре крупна јаќа па дури ленгере трепавицата не вакери баре саре орлосере вакери крила вакери. И Уму Селеме на не рахати па пучела добро вакери сум ангела вакери Аллахи те вакерел када вакери им сличната неко бисерија која школке вакери гаравде. Исо тари сурету ваке керела пелафи. Вакери Ресули алейхи селам па двајта не вакери чистоќа и светлина вакери таро бисери вакери кова вакери гаравела вакери дали хурија. Значи никој настаргјала, никој напипињала, па дури прашина на не проладе. Значи заштити мејта не вакери са робисери ки школка со една не вакери заштити ме. Ја Расулуллах. А сум ангелате вакери во Аллахи вакери ки сурету Рахман керело пелафи
Е моленде вакери као лепотице шуже нараве. Кавакеро Ресули алейхи салам адвајта но ленгоро понашај. Огори и силенек дивно, прекрасно понашај вакери и силен, ем вакери шуже моенгеретане. На не рахати, и умуселеме. Па кавакерел, а сом ангела вакери, Аллахите вакерел, е молајтане вакери саро јаре вакери учарде, кавакери Ресули алейхи салам адвај о нежност. О ленгоројтано вакери, сарикора вакери, јаре сири. Нежно, сани, осетливо. И умуселеме на не панда рахати, па кавакерел, о Мухаммед. Сом ангел Аллахите вакерел, олакол милна помареро менге, кој иста берша. Керела пелафитари сурету ваке, исто мотряндо ефтато ајети. Кавакеро Ресули алейхи салам, адала вакери джулја солај не пуре вакери, колај не изнамоштине, или ако не грубо монгере вакери, кod дженетите не вакери лепотице, кod дженетите не лепотице, и молајта не вакери кој иста берша са помара ром. Екана и уму селеме више наштите издржени кавакерел, ото е Аллах есро посланико. Ама вакери, кој та не вакери пошукар? Ем пошуже? Од дуња лъчка ромња? Или охурие? О Ресули, салаллаху алейхи ве селем кавакерел, пошуже та не вакери од дуња лъчка ромња. Аллаху акбар. Иако кераја лафи ке триштар тиле керајата рохурија лафи, кој та не сој та не са, меѓутим од джулјајта не о кралице о ленгерета не, субханаллах. Е молај силено шужипа тарихава, а на не пошужи некој тарихава. А од джулја мари од дуња лучко силено шужипа, им ковелено шужипа тарихава код дженети. Е молај да не пошуже таро хурија. А со се да не пошуже, почела и умуселеме, о Ресули алейхи салам кавакери со се од дуња лъчка ромња, и нелен вакери пости, и нелен вакери намази, и не вакери кои стеквари, и некои бадетине. Ема дава и бадети ленгоро со кергеленки дуњаја, ленгери дереджа, ленгоро шужипа, вазела пиншала код джанет. Аллах те смилонелте, амаре ромненги, диенге, ченге, имборенги. Јек таро битке, таро пекамбери салаллаху алейхи ве селем забележала пек историја, јек интересно случка Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем. Керела пелафитари битка на Хајбер, кедо муслиманија обиколинге акаватхан, авела е ковчари, или пенџардоки класично литература сар бедуини. Ама ови не калете несеро, значи црнцо каломанушине. Пучлё ем учиндој кајтано Ресули алейхи салам алоджику Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Ем ушела кава мануш овчарите пучели Мухаммеде алейхи салам, вакери нудин манге, ото Аллах есро посланик о ислами. Демек, те вакери шехадет. Ушела кава калу мануш, прифатинело шехадет вакериндој ла илаха илаллах Мухаммеду Расулуллах. Прифатинело шехадет. Ема када обратинела пе Мухаммеде са алейхи салам ела фенсар вакериндој менју вакери овчари, сима вакери бакре, ама кала бакре на некој миро собственост. А кала бакрита не вакери јеке јахудијасире со ракавале. Со текера вакери оленцар, дикено пекамбери алейхи салам говори праведно, на вакерија ем битка на Бедар, ем битка ко Хајберитано,
на вакирија мукен обакре ка чиналенаме, на. Вакирија валяни тиринелен. А за рамато веле зулумекана, ко хајбери, вакири лепрашина. Им чивленке вакири комуј, тоест фрду проленде прашину проленго ромуј. Им ола вакири каджам се тачно вакири ко пирогасти. Им чачут несе. Лељао бедуини пошик прашина, им фрдингеу проленго ро муј, им тачно джангреу бакрете джан, джико јахудија ко кер, саркат манушин гаргјален. Аква мануш преселинела и дујнај, мерела сар шехиди. Када ангеле се обедени дженаза джико Мухамед алейхи салам, дике савахлако. О Ресуле алейхи салам те јарга пошеро. На манглаве ке те дикел. Па када пучле о сахабе сосе те јарган то шеро вакери асар мате те јарав. Када дикун вакери сара али вакери лесери хорија, джилесте, им чистинеле вакери тари прашина. Им вакери, Аллах. А да вас со чија прашина упромероме се рошеро, чивле се прашина вакери, туда вакери упроле се рошеро. А да вас со мелјаргја, со мударгја вакери мероме, Аллах мударле вакери туда. Со се хуријата не савке. Када тачно хурија джанела песе, кој лакороро. Мој, пеакјана вазделте ди кела вере. Ема кој дали манушесе, дали ромесе, кердотело неправда, о хури денале нармањада. Хури денале нармањада. Саквакава случај. Кој фрдињале се прашина, Аллах фрделе се прашина. Кој мударјале Аллах, Аллах мударле туда. Субханаллах. Забележила пе, па нека интересна случка. Нели, и музика кој ислами генерално, значи, не дозволиме. И сем на аргументи, и сем ставија, и ектикни група класифициринела аква пучива, али генерално, значи, најаме ги дозволиме. А велајек бедуини ко Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Вакериле се, ото Аллах е сропосланик. И сиемене вакери ко дженети вакери музика, имек нешто весело. О Ресуле алейхи салам на одговорињале се одма ко џувапи, ко пучива, садок на Ало Џибрил алейхи салам. Када Ало Џибрил алейхи салам, када добингја одговор, тега на Ресуле алейхи салам родингја дале сахабе вакирија викен манге вакири кој не од вас опучлема баши музика е вакирија ја Ресуле ме пучлем то вакири. Вакири шун. Ко дженети вакири на не вакири музика. На не музика. Ама вакири ко дженети и си вакири хурие кола со гилјавена. Еми си вакири барен зидија таро диаманти, таро рубинија вакири. Затеджа вакири джикодла зидија вакири. Ка требелтуке вакири јахалица. Грас ка требелтуке, ова вакири требела ли се вакири ефтава решберш, те путујнел за те вакири джикодла зидија вакири. И мадари си вакири хурие, ко те ту вакири шате бешетуке вакири, а хурие вакири ка место гилја, калем вакири ка четинентуке вакири пире милно не гласоја вакири о Кур'ани. Аллаху акбар. Аллаху акбар, ла илаха илаллах. Дикаво сати пинамајде пандари, ка дружинаме. Вистинето случај деснела пеко Египет.
Им забележимите ки класично литература ќе случка. Кој ги пет и не песек мануш, која нели ништо авер, те говорил освен јек, тоа е крај огртачи, сар наметка. Оле се каква нели са овахтија, оле ка пирелини, значи авер шјана и неле. Јек дивева кери гелова кери косабах, а од диве и нетари ашура. Када пустинелапе. Гелова кери киджамијава кери, ама киджамијава кери нанева кери джувля, ама и кадава кирингепева кери агерте джувля авријал. Када завршињава кери по намази, те джалпе се вакери, а велек джувли вакерале се демава кери поможен ма не стоја вакери. И си има потреба, не соја, те обскрбино пе фамилија. И неле се паро, те одбинеле каде пења, ема два шеј со и неле. А два јек огртачи со и неле, и калјам таро джами дингјал. Ала кери дова и не, ту дингјан мо гртачи, мири довата ни, о Аллахите делту дженете се реше упратуте. Забележила пе дека каква мануш за соќа. Ем косуно. Косуно дикела сар авелале се јек хурија, ем делале вакерек пабај. Када праѓава кери пабајва кери и клилеле се вакери дженете се решеа. А мен спомнигам ко дерси дека дженете не решеа која шта, сар плоди. И калеја хуре палем би ангела, ко моменти. Када кавада мануш, лелјакија пабај, им када чинјала кој кваш када дикале кале се дженете се решеа пропесте, праја пеаќа. Им керла дово. Аллах. Ако ќе чутнесе кава миросуно, това вко дженете макија лепотица ке хурија толва кери мири, усмртинова кери со посегате. Ем забележинала пе, само со завршинга и дова, Аллахи субханаху ва таала лелјале сери душа. Аллахи, те смилујни пелесе. Си па нек случка со мангавате сподели налечала кој досутно насихати, а оте сај почуне исто хуриен сара ма верете маја, сара мен те искористина во време или сара мен те јава джеко хурие. Забележала пеко време таро израелце дека и не ек пару манушкова и не грешнико. И не зулункари. Историја забележала пе дека шел берш кергја зулуми ко Аллахи субханаху ва таала. Шел берш дека живинга, значи не грешнико. Саро јаудие. Ем забележала пе дека кога манушка да преселинга и дојнаја, уштингјо израелција, паку ингелем фрдингеле ко ѓубриште фрдингеле. Или Аллахи субханаху ва таала дозволингален кава, па објавинела ленге вакирела на, каленем ка спреминелне среди джаназа, сар со личинеле ке джаназаки. Нанѓа риба, кефини, паќа риба, паројба. Ем че чутнеса јарем кергеда. Али сосе, када овине грешнико, шел беш грешинга ко Аллахи, само себе пеке буќаки, пази на кана. А ква манушка да апелоле се ко вазва керо те врати. И Тора. Стар завет, сармагена ваке. Када раклава керо анаф Мухаммед, лељава кери чумингја да ванаф, и мангја селами про Мухаммед салаллаху алейхи ве селам. И ме опростинава кери лесери гюнаја. Ем женинава лева кери ко дженнет, ефтавареш хуриенцар, само со чумингја да ванаф, ем само со ја селами про Мухаммед салаллаху алейхи ве селам. Ситно не буќаја, шајте заслужени од дженнет,
а ситно не буќаешете на шаледо од дженнет. Миридова ко Аллах тано, те засврстинеме. Кој кава дини, те кереламе искрена кој кава дини, им те магада искрено Аллах, им искрено те принесе на кава дини. Аллах те ултумен цари момент цари иншалlah задоволно, савиле. Сакалбе, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.